ɓuyi naatugal islam hara wona kaafa kam ko fi hon ɗum welay woni yimɓe ɓen ɓe tawa ko nafa woni e muɗum ɓe yi a nema ko woni nder ton kon ɓe jaɓira sabu ɗum ɗon l'islam o ko ɗum waɗi haray e hande ka fewdiɗen ɗo hiɗen mari maafa seeɗa ko ɗum waɗi si suɓiɗen nde ɗo yewtere mo ari hakkunde julɓe ɓe ka tawno ɗon hanki hari fof ko e juuɗe maɓɓe te'ata jikku moƴƴo huwondirɗo e maɓɓe o welto hande ko liddu ko nani tan ko heferɓe ɓen no hunna aadi kamɓe si ɓe fodi ɓe firtata ɓe bonnata leer aadi waɓutu si tawi waɗama ɓe janfotako mana ha a sikkay ko julɓe ɓen wona sifeede e place heferɓe ɓen heferɓe ɓen sifore jikkuji julɓe ɓen idan ɗum ɗon ko ella ko waɗi ɗum ko angal wattugol yiili e needi ndin e angal andugol haqqeji ɗin ha tawa joni goto ɓe noddita to woni diina kan mais o alaka huutorde mana o ala gollitirde ko o haani ko gollitirde ɗum ɗo waɗi si wiɗen haray no haani ka yewten fi nde ɗo toɓɓere fii ka yelagol yo en artu ka wonno ɗon si ɗum waɗi ustad ɓuttu waɗay nemaji molanaɗi waɗay famodiral waɗay mais o guereji e tampereji e soñdiaji ko woni ka folleɗi kadi iway ko fiyo en andu si tawi woni jikkuji ɗin ɗi kaani golle ɗen ɗe kaani wonda ɗen ɓe lorridiray ɓe tampodiray wonay sabu jippagol lette e hoore maɓɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe makani en wondema ko Allah yurmete e jiyaɓe makko ɓen ko yurmeteɓe ɓen neɗɗo noon so mara jikku moƴƴo o yurminta goɗɗo ko ɗo waɗi sen daari ko wiyete kon jikku moƴƴo en taway no yahi coɓɓidan mana ko neediji ɗi neɗɗo on haani heɓude hakkunde makko e jeyɗomo on tan goɗɗi hakkunde makko e jeyɓemo ɓen ɗum ko mawɓe makko ɓen hakkunde makko e siɓɓe makko ɓen e enɗan makko hakkunde makko e kawtal ɓe makko ɓen woni ko julɓe woni wona julɓe e hakkunde makko e kala neɗɗo bani adama o fottata wayi noon hakkunde makko hay e kulle burure ɗen ma kulle ne'eteɗe ɗen hay hakkunde makko e piiji wonaɗe ɗin huwondirede e muɗum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe hawtitani en ɗum ɗo fof e hadis moɓe maaki inna allaha kataba al ihsana fi kulli chey fa ida qataltum fa ahsinu lqitla wa ida dabahtum fa ahsinu dibha waliyuhidda ahadukum shafrata waliyurihi dabihata nelaɗo maaki sallllahu alayhi wa sallam e oɗo hadis Allah farli moƴƴingol ngol e ɗi fof mana moƴƴiki kinno duwa wonde e ɗi fof na sengo woto si on hirsi moƴƴine kirse ɗen si on wari moƴƴine wargo ngon yo goɗɗo e moɗon welno beldin mum ndin yo fowtin kirse makko ɗen so sab kullum lorray kum tampinay kum boddi dendila yaara ko fiɗata tawata no wondi e tooke no wondi e masibo wonande bani adam l'islam no yamiri neɗɗo on si mo warude kunkullum ɗon ɓay ko kun wondu kun e lorra yo moƴƴi wargo ngo mana hay lorrowo on no jonnita haqqe moƴƴagol e muɗum mana si ko warete koye ko warende wotere wona yo kun lette na yo kun sunne mana na yo mayde nde woni yawude e makkum hara kun lettaki ɗum ɗo koko lorrata kon ɗum ɗo ko kulle ɗen ko honɗum wiɗon ustad tawi ko bani adama o idan mana haray itti e sikke par ce que ko saabu o bani adama ɗo Allah subhanahu wa ta'ala waɗiri ko woni ka hoore leydi ɗo fof ha tawata oɗo bani adama yo waw ƴettude ɗiɗo piiji ha o wawa jonnitude Allah haqqe makko o mana o rewa Allah subhanahu wa ta'ala idan leydi ndi weƴƴitanama ndi eltama fi ka bani adama yaha hendu ndu waɗa fi ko o foofa ha ka tawata o naɓorta saku hum ka o waɗa ko o foofata kon kala ka o yahi e nder leydi ndin ka o waɗa ɗon yo o wuuru tawa hendu ndu wooday ko si o yalti ka o
eltanaɗo on himo yaade nokkugo tawata be o yoɓo saku ɗum ko o fofata ko si wona ɗum Allah subahanahu wa taala no hebli gurdan ɗam fi kala ko bani adama hato jinta e mum fi yo rew Allah subhanahu wa taala. Idan Allah subhanahu wa taala eltanimo nangue ngue eltanimo pella ɗen fi ko tabintina leydi ndin hara ndi dimbaki wayi noon eko piiji luttuɗɗin fof o kulle ko yiyeten ɗo fof hay lorray koye ko hiɗen andi nafa no ƴettede e muɗum. Idan ko ɗum ɗo firi wondema bani adama on Allah eltanimo jordi ndin eltanimo bahru on eltanimo kammu ngun ɗum ɗo fof woni honɗum fi ha yo neɗɗo on waw heɓude moƴƴere ɗaɓɓande nden ka Allah subhanahu wa taala. Idan si ɗiɗo fof waɗama o holli ko bani adama on jeeyi. Idan oɗo bani adama nde mo hutora ɗum ɗo kankadi yo heɓu jikku ko honno gasata jogitorde ɗum ɗo. Ko ɗum waɗi si wiɗen haqqe arano on ma needi araniri ndin taw ko needi wondude e Allah subhanahu wa taala. Nettidagol wondude e Allah no hoyi ka hadis nelaɗo sallllahu alih w sallam wondude Mu'ad ene Mu'ad heɗa andi kon woni haqqe Allah e hoore jeyaɓɓen kon woni haqqe jeyaɓɓen e hoore Allah o wi ko Allah e nelaɗo makko on andi. Nelaɗo makko sallllahu alih w sallam hakke Allah e hoore jeyaɓɓen koyeɓe rewmo hara ɓe sirkanalemo hay hunde. Si on daari ustad on taway hakkille no jaɓi mana sharia on farla e meɗen ko tawata hakkille jaɓa na yo en ukkotu waɗen ɓay feere ala miijiti moƴƴa taskoɗa a tawa hi hakkille no jaɓi. Allah subhanahu wa taala o ɗaɓɓirima ya rewmo hara sirkanale mo hay hunde. Joni sa daari ko Allah subhanahu wa taala waɗanma kon est ce que ko kanko e goɗɗo hawtiti waɗanma ko kanko tun ko kanko tun taguma kanko tun wurnuma kanko tun sellinte ko kanko tun ko marɗa kon fof sa daari a tawi goto e Allah kafa e waɗangol ma ɗum ɗon ko Allah tun waɗanmo. Idan si Allah ɗaɓɓirima ya waɗanmo ko a waɗanta hay goto are hakkille no jaɓi ka ko so tawi ko goto ñamminima mi sikki are kon ɗon hanuɗa jarnude wona a jarno mo ñamminalima o idan holtinɗoma on kon ɗon wiyata barka wona mo holtinalima o. Idan subhanahu wa ta'ala o waɗi a rewmo ya a jonnitumo haqqe mo tawata ko kanko tun hande e mum tawde ko kanko tun wodinma adduma ka hoore leydi eltanma ɗiɗo piiji fof tagam maɗe fi ya wawa hutorde. Ndaare hande en hutoray nangue ngue en hutoray ndiyan ɗan en hutoray ko woni ka nder ndiyan kon fof immorde e keyeji ma ɗo ñameteji wano liƴƴi e ko nantata e muɗum wayi noon jornini kadi leɗɗe ɗen wo pelle ɗen wo ko fi hiɗen andi hande ɗo ngalu men ɓurgu mawnude ngu fayde kaka pelle woni ila e min jiɗi e ko nantata e muɗum. Idan subhanahu wa ta'ala waɗani en kadi kulle bururo ɗen eftani en fi ko waweten gollitirde ɗuma waɗɗoɗen ɗuma ñaamen ɗuma hirsen ɗuma yeeyen. Idan heɓen ɗon ko hato jinɗen kon e muɗum. Idan ɗi nemaji ɗo fof no noddi en ɓen guirdatano Allah subhanahu wa ta'ala ɓay ko Allah tuwon ko waɗani en ɗi. Joni noon an si a waɗani ɗum ɗo Allah subhanahu wa ta'ala kanko kadi mo ƴettani hoore makko haqqe mo o waɗante kon ɗum woni ɗum ko wondema o okkete aljanna fowtere nde tawata taƴata. Idan haray ɗi nediji ɗo ko hanuɗa feɓude kon hella Allah ka inɗe makko e ka sifaji makko ko hanuɗa feɓude kon hella Allah e golle ko o waɗi kon ka hoore leydi ko hanuɗa feɓude kon hella Allah e ko duwaɗamo jonnitude kon morde ka hakke mo tabintini ɗiɗo haray o moƴƴini needi ndin o moƴƴini jikku ngu wondude Allah subhanahu wa taala. Idan mana kala ko o waɗata o andita ko Allah tum mari joddi o waɗira fi Allah yoɓamo. Si en daari yangi ko wonɗa yangade kon si a waɗani Allah a yangoto so a waɗanali Allah a yangoto ko be tungu bani adama yango ka hoore leydi par ce que ɗo ɓandu ɗo ko tagadu fi yo yango. Idan sa anditi noon so a yangori fi Allah o yoɓete a yangoto hara yangi ma kinki bonali. Idan mana ɗum ɗo no tawa en nafa heɓugol ngol jikku moƴƴo ko sanga noon neɗɗo on hewti e o darja ɗo tawi ko o woni wadde kon o ala waɗirde fii kaari ma fii goɗɗum mais ko woni waɗirde ko fii Allah ko ɗo noon jikku ko ɗo heɓata fondation heɓugol ngol jikku moƴƴo. mana nde mo ƴetta jawdi o kora miskinu mimo andi na miskinu on o waɗani ko hoore makko ko fii ko Allah ko kankoye ko Allah yoɓatamo wona miskinu on ko ɗum hay miskinu on wiyalimo barka o ala seytinde. Kono ustad so tawi a ƴetti jawdi tawi ko goɗɗo wonɗa jonnude hara ko wonɗamo jonnirde ko fii o yiɗe ko jonnirɗamo jawdi ndin ko fii o kurkanoma ko fii o teddine ñande o hoynuma ma o ronkuma kurkanade ma o ronkuma yiɗude o anin say ko waɗanno idan mana si ɗum ɗon waɗi hande kadi a wattata idan mana ɗo haare jikku on o labama haare jikku on moƴƴali
ko ɗum waɗi nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki wi'etake marɗo jikku moƴƴo jokkiiɗo jokkuɗo ɗum ma okkorowo ɗum ma ɗum moƴƴiiɗo e muɗum ɓe maaki ko wi'ete marɗo jikku moƴƴo ko on mo tawata sa o tokkoto e taƴiiɗo mo o jokkoto taƴiiɗo mo on o okkora ɗawɗo mo on o moƴƴo e boniiɗo e makko on mana fii hon ɗum mana oɗo no fellita ɓay tun o ya taƴima si an jokkiɗamo no annda naafi makko waɗa waɗirde ko fii Allah ko waɗi si o ɗawma an okkorɗamo ko ɓay ko fii Allah ko waɗi si moƴƴiɗa e makko kanko o bonike e ma ko ɓay ko fii Allah idan mana sanga neɗɗo on hewti o darja ɗo muraqabatullah hare mo suti mana Allah subhanahu wa taala e kala ko woni gollude kon o ala gollirde saabu yimɓe ɓen kala ko o ƴetti o golli a tawa no laɓa kala golle ɗe o waɗi a tawa hiɗey foti kala huwondirɗo e makko weltoto ko fii hon ɗum na wonɗo waɗirde yiingo na wonɗo waɗirde yo wacce na wonɗo waɗirde yo wowle ko wonɗo waɗirde fii yo heɓoye moƴƴere janngo nden moƴƴere noon naam ko ɗon o habbi kanko ko ɗum ɗon o habbi ñoyi joddi ndin ko Allah subahanahu wa taala joni noon ndaare hakkunde ɗiɗo miɗo gollande on fii yo wonu mi gollani on est ce que mi laɓɓinay nder mi maaway wonay toon busko miɗo wona gollude mi ɗon ka gollude min wonɗo gollirde fii Allah ɓay himo annde o suuɗota ko Allah o waɗata ko Allah annda est ce que o maway toon ko kaane beru ko o golli o ataway no golli a taway kadi no yeɗɗi ko ɗon noon Allah subhanahu wa taala ɗaɓɓi e jiyaɗo o yo o gollu ko ɓuri e moƴƴude ko na ko moƴƴi kon de ko ɓuri e moƴƴude ko mana so jonni ngal ɗon misal ka jikku moƴƴo sa ari joni wi'ugol goɗɗo he koye ɗema no woodi laawol goɗɗo wono joni misal paykum maɗa ko yahi kun tuninoyi koyɗe makko ɗen kum arti no gasa o woɓɓe ɓen hoynay mana inna koyɗe ɗen takke saabu ko o seytini ko no gasa goɗɗo ina daari koyɗe ma no gasa yenna kono mo wi'i oyi bobo an daari a tunini koyɗe ma ɗen a taway kanko tigi o maakoday e koyɗe ɗen yiyayi mo suuɗa o haɓɓiɗo o yaha juuno ƴetta ndiyam o sembo résultat on ko gooto ko andingol mo o waɗi bone kono est ce que ko jikku moƴƴo ko honɗum battini e bawba on ha tawi kanko tigi o ƴetta ndiyam ɗan o sembo ko konngol ɓurgol labeede idan Allah subahanahu wa taala wi en idfa billati hiya ahsan fa ida alladi baynaka wa baynahu adawatun ka annahu waliyun hamid idan mana haray ɗo fayda mo haqqinƙini arano on haqqeji wonɗi ɗin hakkude ma e Allah tawi hande kadi an ko moƴƴere Allah nde wonɗa ɗaɓɓude hande kadi ko luttuɗo mo huwodirɗa o weltat ko fi hon ɗum kala mo wonɗa waɗande ɗiya haqqeji luttuɗi ɗi jonnitata ɗin fof ala ɗi jonnitirɗe fi hon ɗum fi yo wonu a jonniti ma fi yo wonu ɓe wowla he kaari no moƴƴi e on no danki mawɓe mum ɓen hana noon mais ko ɓuri noon o waɗirta koɗo waɗi oustad mi hawri e qissa suka yahaynoɗo e juulirɗe haykaɗe ɗe mana juulirɗe ɗe tawata ɗen accitama juulede e mum wona misal hoɗo gonɗon e gaama kono hari juulirde no ɗon hari no juulede o yaha e nden juulirde ɗon o gara oto makko on o yooɓo ñamete makko on o ara o naata ɗon bindi o janga ɗon alqur'an o juula ɗon fana o juula ɗon alansara o juula ɗon futuro o juula ɗon guee ƴesi o hoota kon ɗum o wonno waɗirde ɗum ustad heɗe qissa makko on e arnoɗo tawi oto makko on no gaari yi juulirde nden ko ɗon hoɗo gonɗon fof accitama hoɗe ɗo yi otowal hesal pul kon ɗum hara o gaari kon ɗum woni saabu ngal otowal o wii wo kumpa jippinimmi min gaari min ni kawa rewe ndaaren ko hon ɗum ko hombo gaari ɗo woɓay min ari min feƴƴi ka otowa ngal wonɗo min ɓattike juulirde nden mi nani hito ha hande mi nanaliwa gonɗo hito e welde e jangin alqur'an wo min ari min hewti ko dambugal tun waɗi wasi o maƴitay on tuma min ni on juuli alansara o wi oye min ni ko juulugol men rewi manam ɓay mi yi ko maƴiti ko tawi o habbanoki goɗɗo no tawi mo ɗon dan mi landi si tawi ɓe juuli alansara min ari min inni joni aya min juuli ko ɓay mi dari ko juulugol mi dari mo tawi ko neɗɗo labaɓo kono mi nani himo wowla haala ka ngalɗinimi mi nani himo inna e heeɓi julde jamago o min juuli ha min salmini hakkille an ɗe no nangi miɗo lamɗo hara o sella woni ka hon ɗum o wowɗo ni hara o sella kono min woni ɗo min salmini tumi ne an abon ni lan julde nde
min mi nani hiɗa sowndi ɗiɗa huƴa e heɓi julde goo hara ko bonɗa yewtude a yewtude tu woni ka ko honɗum o wi a ko juulire nden mi woni yewtude o a mi miiji noon joni o ɗo hakkille ala hande kadi wona kono goɗɗo yewtirta juulirde haari nane miɗo hoolima miɗo hooli hakkille makko mi annda so hara ko hakkille maɗen dirti ka ko o moosi o uggini o innimi o bappa haray miɗo ƴettani Allah aadi juulirde ka Allah wonano reweede Qur'an jangge inde Allah jante si woni jama on eggi e nden nokkure ɗon nde wulɗete dewal Allah ngal ƴettani Allah aadi mi ara e nden juulirde ɗon siko ñallal mi heeɓi siko ñalɗe ɗiɗɗe siko ñalɗe tati mi ara mi juula ɗon mi janga ɗon Qur'an mi itta juulirde nde wuula wo ɓay o wowli ɗum ɗo gonɗi an ɗin juuri mi uggini mi suuɗi mi hucci min mo barakallahu fik mi hucciti mi fokkiti yaade mi yeeha ka dambugal on tuma mi innimo suka o wiina minni siɗa waynade toranoɗa lan Allah aljanna nani ko on tuma o wi o bappa hiɗon andi simi gayni ɗe golle an ɗo fof ko honɗum mi wiyata o wi o komi innata Allah si tawi woni mi ari ka juulirde maɗa mi ittinde wula Allah itta nan ben an wula ka nder gafuru maɓɓe o on tuma mi wulli noon mi wulliri wa pay ko mana mi wawali suuɗude komi wullayno kon hannde kadi mi hooti miɗo innamo jasakallahu hayran jasakallahu hayran mi wawali yeƴƴitade min fonta ustad ndaare o jiyaɗo ɗo mo tawata ben makko feƴƴinino no anda pellet e moƴƴagol e baaba no fuɗɗi ila ka ɓe wuuri ɗon teddingol ɓe okkorgol ɓe kurkanagol ɓe waɗangol ɓe hattoji ko ɓe hattojini kon e hella maɗa e ko wawɗa ɓe waɗande kon ko tawata kon na haqqe Allah subhanahu wa ta'ala si feƴƴi haqqe Allah ko kamɓe hikkiɗo kono o suka ɗo ko o waɗi ɗo oustad ɗum ɗo ko yingo est ce que ben makko yiyay ɗum est ce que ben makko nanay ɗum ɗo ko nafa on kamɓe ɓe yiyata sanga ɓe heeɓi ko itti ɓe wulaka nder kabaru maɓɓe ɓay pellati si faɗi ɗo du'aji ko jabotoɗi ɓay koko waɗira fi Allah subhanahu wa ta'ala ko si ɓe yii ɗum ɗon no gasa ɓe landike ko honɗum woni sabu mum no gasa Allah yeytoɓe ko ɓiɗɗo ma on waɗanma ɗum ɗo ka aduna ko ɗum ɗo woni ko tawma ɗo idan mana ko ɗum ɗo noon woni nafa wondugol ngol e julɗo c'est que o nafete ka a tijjoranoki o waɗante moƴƴere nde a habbanoki ko fi honɗum ko tawde kanko ko fi Allah o woni gollede kala ko o tijji so o waɗi ɗum ɗo Allah weltoto nafa on ko o mawni wo haray o janɗintamo e hella ma o jonnetemo ko ɗum ɗo waɗata goɗɗo no ukka junngo muɗum ka nder jiifa o yaltina sammir tawa himo yawimo kanko tawde honɗum himo andi o sammir mo o jonni ɗo o hettoya jelu hettoya di Emily ka ko fi honɗum te sappo gotum ɓe ko sappo gotum ɓe ko sappo idan sammir mo o jonni on o hettoyay waɗum ɗon laabi sappo idan sammir laabi sappo woni Emily ko fanɗi ko fanɗi ko ɓuri e fanɗude kon ko ɗum ɗon o hettoyta idan est ce que o yaway ɗi o yaway ɗi kono o yawanta ɗi ko ɓay haray himo andi fof ko kanko woni hettude kono ustad mo ƴetti sansanno okkude ɗi ɗuuɗanaymo si tawi o anda ko Allah yoɓata par ce que kanko ko yiyata mi jonnimo ɗiɗo fof hara mi luttira buy andi mi luttira buy on haade o ka buy simo anduno ko okki ko kanko jeeyi tawayno ko o luttini kon e ko o okki kon harane no fota noon ko ɗum waɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam landi ñande go jeeya sahabaɓe ko hombo e moon tawata jawdi ronowo mum on no ɓurani ɗum jawdi mum ndi ɓe ay goto min ala sina ko jawdi mum ndi ɓurani ɗum ɓe maaki awa jawdi maɗa ndi koko ardinɗa ko jawdi ronowo on koko accuɗa ko idan mana ndeɗɗon nde hino yaltina ko jiifa muɗum okka miskin ko ittiri iman makko on Allah subahanahu wa taala ko ittiri moƴƴugol makko jikkol ngu ko ɗum ɗo waɗata oustad sahabaɓe ridwanullahi alayhim goɗɗo arayno no maapi tawa goɗɗo go o maapiɗo o ƴetta kanko ko o jeeyani kon hoore makko o jonna oya kanko acca ɗo maaɗa makko tawandumo e maapunde goɗɗo naam haraymo hatto jini konko o woni jogiiɗo wakkiloyo maafunde nden so wondiri yo ittan goɗɗo ande par ce que man ande iwo yoynayi mo ñande goo mo andi so ittani goɗɗo ande tun Allah ittanaymo ande makko nelaɗo maki sallllahu alayhi wa sallam wallahu fi awni l abdi ma kana al abdu fi awni alayhi mana an siɗa mari maapa accutuɗo maapa ma o yehi ittanajo ma o maapa maɓɓe Allah ittante maapa maɗa o heɓa baraji ko ittanɗaɓe ko maapa ma on iwa mana a heeɓi tono a heeɓi tono a heeɓi baraji ittangol goɗɗo ande e hoore an ande ma nde nde luttani ko ɗum waɗi qissa goto ɓe wii ko goto e sahabaɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam heɓunoɗo nema
ɓe weela kanko ɓe gure makko nde o yahi o golloyi ñallal ngal o heɓi wi en korun tew o adde o jonni ɓen makko e ɓen makko laɓɓin ɗum ɗon senda pecce tati ɓayni ɓi joni o waɗanaɓe ɗuma hirande ɗuma ɓe ittira kooƴe ɗuma ɓe soƴƴira o heɓli ha moƴƴi ɓe ɓanni tum goɗɗo salmini ɓenni ko hombo ɓenni a ko aliyatima ari domugol on hirande ɓe daaridiri kamɓe ɗiɗo ɓenni bisimilla o naati o ɓannana kanko o anda ko no tawi ko suudu ɓe o ñaami ha o ɓerti o wayni ɓayni joni noon a moƴƴinan en ko waɗani ɗen kon ittir ɗum kooƴe waɗen hirande lonto hirande lonto hirande o moƴƴini ɗum ɗo gaynugol makko goɗɗo kadi salmini waaleykum salam ko hombo o wi ko miskino ari domugol on hirande ɓe lamditaki kere kaari en ɗa kan ala haɗi ɓe yaha a feƴƴe yeeso goɗɗo adinoke on o ɓe wi bisimilla o naati ɓe ɓannanimo ɗum ɗo o ñaami o yalti joni lutti goto o ine moƴƴina en kun ɗo ñaamen si walo ɗen kun ɗon kadi heblaka kako gasata ɗon goɗɗo salmini o sat si en dardi e hoore meɗen enen o zamanu fewdiɗo ɗo no gasa en ɗankinkinoto paminen en nanali moƴƴuɓɓen e meɗen salmitora doy fi wata o nani o anda goɗɗo nani e sina ɗum hay salmitagol en salmitagol par ce que ko ɗum ɗo tullutte hille pellete on ɗo hito ko hito dow mo woni kanano woniri o salmini ɓe salmiti ɓe landi ko hombo o wi ko mo heferɓe ɓe nanguno jogiti ko joni o hettimo ari domugol ɓe hira Allah subhanahu wa taala o dartoto jiyen makko ɓe wi naatu o naati ɓe ɓannani ɓaña sonnajo on wiyen hanki ɓe ñalli hande ɓe ñalliri ko woduno kon fof ɓe okkitiri yeetela si tawi wona fi Allah waɗira ɓen kawtal ngal ron kay ɓe faabade ɗo ɓe faaboto ɓe adi ñaamede goy min hari mi andali ko addirɗalam ɗo ko warugol wargol heege idan gaynugol maɓɓe ɗum ɓe daaridiri ɓe jali ene o sabi welaɗo no jala tawi ɓe haari na kamɓe ñaami mais Allah subahanahu wa taala waɗana ɓe haarande nde idan nde ɓe accuno ɗon heege maɓɓe ngen ɓe ittani goɗɗo heege Allah ittani ɓe heege ngen waɗani ɓe joddi ɓurdi e mawnude ndi Allah subhanahu wa taala wi en ka deftere makko yufuna binnadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا o soggi ɗon noon ayeje ɗen ka nder aljannaji ton kon ɗum waɗana ɓe coñci e bornateriji e kurkaɗi e laamu ko waɗani ɓe kon o soggi ɗon ha ayeje ɗen juuti ɗum ɗo o wi hon ɗum ko ɗum ɗo o yoɓi ɓe joni noon adi o wiide ko o yoɓiri ɓe kon o wowli piiji tati himmuɗi ɗi tawata yo ni no joddi o wi hon ɗum yufuna binnadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira fawaqahu dalika alyawm go'o taho masibo wongo gonka dargal Allah wi kamɓe ɓe mara probléme ɗon o ƴettani ɓe garanti ɗon on ɓe mara probléme o dandi ɓe masibo ngal ñallal ngal ɓe huuli ha ɓe acci ɗon heege maɓɓe ngen ɓe ñammini goɗɗo goo ha ɓe acci ɗon ande maɓɓe nden ɓe ittanide goɗɗo goo ha ɓe acci ɗon mana hoore maɓɓe ɓe waɗani musidɗo maɓɓe wa yufuna wa yu'thiruna ala anfusihim walaw kana bihim khasasa idan walaqahum nadratan wa surura idan ɗiɗo tati waɗangol ɓe haarande nden waɗangol ɓe welo welo on e dandugol ɓe masibo dargal ɗum ɗo ko kalo na joddindin so wi noon wa jazahum o yoɓiɓe saabu koɓe muññi kon kamɓe ko maɓɓe kon ɓe ittani goɗɗo anda nden jannatan aljanna wa hariran e harir coñci
idan o soggi ɗon noon ila ñaameteeji e miranji ko ɓe gollirta e kurkaaɗi gollanooɓe ɓe e ko nantata e muɗum e laamu wa ida ra'ayta thamma ra'ayta naiman wa mulkan kabira. idan Allah subhanahu wa taala yewte ha o wi hon ɗum wa saqahum rabbuhum, joomi maɓɓe yarni ɓe. ɗum ɗo to yoni teddungal o sala si wiyama ɗo joni goɗɗo no mari cadeau ko lamɗo on tigi jonnimo cadeau on haray ɓurti teddungal siko ministre jon jonnimo wata noon kadi mana ko non non noon. idan si kala jonnuɗomo cadeau on haray ko teddungal, kono si wayi wasi ko lamɗo leydi ndin tigi jonnimo cadeau on ɗum ɗon haray no ɓeydi teddungal. idan kamɓe nema maɓɓe on ko Allah subhanahu wa taala wonɓe jonnude wa saqahum rabbuhum sharaban tahura. Allah tentini wota sikko ɗum ɗo fof na kamɓe tum ɓayare ko tato fette ɓe ñammini ko mana ko soƴƴaari ma hirande ko yimɓe tato ɓe hirtini wota wi ɗum ɗo na ɗum ɗo fof joddi maɓɓe ni. Allah tentini inna hadha kana lakum jazaan wa kana sa'yukum mashkura. Allah weltori golle ɗe, weltori golle ɗe. idan haray ustad ko ɗum faala wiide wondema julɗo on si tawi o heeɓi hoolagol Allah o andi Allah no mari ko yoɓama ko yonata hande kadi wonki makko kin e jawdi makko ndin kala ko Allah hatojini o jonnay toon par ce que mo andi ko patron jo. ustad walillahi lmathalul ala. si tawi wona ɗo joni julaɓe meɗen andaɓe ɓen ɗo si goɗɗo ari ka mon hiɗo jogii bitik misal farine miskino ara ɗon no faala saku gooto in noon a coggu ngun ko hasaba kaari o inna mi jogaaki kono alajji kaari misal alajji salihu sehle ko ɗum ɗon ɓe addata ko farine ɓe moƴƴinta ka alajji salihu inni yo jonna ɓe jonnitay o noddon téléphone ɓe ma ka hi komin inni yo jonnemo beru sako ko jonnuɗo mo mi jonnitay on wa majji 10 so jonnimo sako goto mi jonnitay on 10 camion on no yaade naɓa beru ko jonnuɗo mo o gandina lattu o noddere yeto ɗolla o safiɗo mari saku wulure ka nder bitiki moɗon ka nder magasin mon ko jeɗu jonne to miskino so howle hatu jinde makko ne rende yiɗi yayi yo ɓeydu ɗon. idan beru ko woni ko magasin ko fof o jonnaymo ka tawde hon ɗum saku goto be ko saku 10 arata remplace iɗon andile kadi ko patron jo marɗo so wi on o waɗay kana no woni sanga miskino ari ka mon Allah wi'i o so on okkimo mbuuɗu o yoɓitay 10 on waɗini on tawi ɗo jogii 100 000 on itti 2000 wongol on sensi on jetti 100 wongol on sensi 1000 francs on sensi o jonni 500 est ce que hiɗon hooli patron o holande no manque. idan ustad mana nde toɓɓere ɗo si nde heɓike haray sibasma jikku moƴƴo heɓike hande kadi a okkorta goɗɗo wajita a okkortamo tawa hiɗa yi'i a wowlitata mana a waɗay moƴƴere nden a andata ittude moƴƴere ko waɗata kon ko waɗɗa wo tawa an hiɗa continue fanɗi ko fi hon ɗum yoɓowo on wi'i yoɓetewa mullaɓe 10 o soway noon ha temeɗe jeɗɗi mathalu lladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat 7 sanabila fi kulli sumbulatin 100 habba wallahu yudaifu liman yasha. idan mana hara ɗum ɗo tabitino ka meɗen ɗo hara goto e meɗen ɓe ɗum ɗo arti ka ɓernde makko o laɓɓinirani ni Allah subhanahu wa ta'ala lande okkoɓe fof sa fotti e maapiɗo a okkimo 10 000 a fottoyeɗa e goɗɗo okke 100 000 watane tuyili okkoɓe so walla okkoraɓe ko ɓe okka to seede ɗum ɗo mi tigi ko rewi e hoore an ɓangina ɗum ɗo e gonngilngol maako moɗon on ɗo mi wi ñande goo goɗɗo no jogii ɓiɗɗo makko nawno ɗon tawi o ala moyen few no ñawdira ɓiɗɗo makko on min kadi moyen on tawi fewndo on saa'i ko alhamdulillah kono mi wakkili mi soodanimo ordonnance on mi nayi bobo lobtani soodi ordonnance on juru kutila 70 000 balɗe tati waɗi gore jom ari okkilan 2 millions ɓay tawi sowike ɓuri ɗum ɗa joni noon ko fi Allah waɗi ɗum ɗa waɗi gundo hakkude amin kono Allah subahana taala ittani lan ande par ce que tawi joddi komi yoɓa kon ka l'école iɗi wujja Allah lomtiniri ɗin ɗon 2 millions min nalɓami dam wujja joni mi sodda ordonnance o mi soodi ordonnance o Allah subahana taala yoɓitilan ɗa tawle ko fi makko mi warde mbiɗa jowti joddi ɗin kadi ha joni ko idan haray ustad ɗum ɗo kala okkoɓe fof no andi waɗanoɓe Allah subhanahu wa taala
a waɗa tun o lonti ko ɗum waɗi dokko on ko neɓuɗamo felude an hiɗa lanca jawdi o nanata par ce que himo suti ko an a sutaki gata himo tijji goɗɗum ngo ko an a sutaki kadi o tawata a yi'ali o yi'ali kono kanko himo hooli Allah wiiɗo on yoɓay ko ɗum waɗi simo wadde ko ɗum waɗi goɗɗo arno e mawɓe tawi ko ngaari makko tiiɗudi tappandi ndi tawata ndeññande mo yeeyino ndi wona e buy wona siko fewndo hannde ndi ɓannay wono 4 millions sindi yeeya ndi wujja o ari o wi almami o miɗo seeni miɗo ari ka moɗon miɗo yahude ɗo nokkel kaari ɓemaki ko hon ɗon ma naɓude o enni ɓe wujji langaari ndi min kadi mi foosoye ɓe maayi ɓemaki accuɗo wota waɗu o wi o kara ɗum ɗo almami o ɗum ɗo mi wata muññade ɗum ɗon ɓemaki a ɓe deƴƴiti seeɗa ɓemaki ene ɗin ngaari ma wujjande hara ko yeeyugol ndi ko jellundi hawrayno o wi ko 600 000 siri ɓe naati ɓe yaltini ɗin ɓe addi ɓe jonni ɓe inni joni hin coggu ngaari ma wujjande joni wujjande wontanilam ni yew hay sa foosoyaade o jooɗi o ɓayi o jooɗi o ndaari ɗi mbuuɗi o ndaari ɓe mawɓe o ndaari ɗi mbuuɗi o ndaari ɓe mawɓe o ƴetti o wi almami on maki wo hina mbuuɗi monɗi ko yiiɗon kon ha sooduɗon ngaari a wujjande min kadi joni mi ƴetti ɗum ɗo hina mbuuɗi monɗi mana ndaare jikku moƴƴo eden ko ɗum wonɗe jonde misal mana tawɗo on ko fi Allah woni waɗirde mana miijite hara ndin ɗon ndi wujjana ndi ñaama on ɗon foosi ko jeloma yeyno iden mana hayɓe andano no wawno ukkade nder ton ka kono ndaare sabu jikku moƴƴo neɗɗo gooto mo o tawi on mo fokkiti waɗoygol bone on waɗi yo kanko o wonu misal wammo o tawi on wammo o tawi on par ce que mawno wiide gasi joni mi acci ka Allah ka kono konno o wi ko o yaafiki few joni na wigol mi nango manam men ka Allah joni mi nango yeymo yeeso Allah ko o yaafiki few fi o heɓu baraji wonɗi toon ɗin ɗi ɓeya yiiɗin ha wakkili soodugol kanko kadi o wakkili kadi ɗum hare sar ko ɗum ɗo woni enen ko hatto jimɗen kon e muɗum idan moƴƴugol jikku si ɗum ɗo waɗi oustad en heɓata weelaɗo hakkude meɗen en heɓata noon ɗo mo heɓata lekki hakkude meɗen en heɓata piyeteɗo hakkude men en heɓata wujjeteɗo hakkude men si tawi goto ɓe no maapi yo heɓu moƴƴernden ka Allah est ce que o tooñe mana on tuma police fawtoto gendarme fawtoto ɗi probléme ji ko woni ka hoore leydi fof fawtoto hande hiɗen jogiiɗo probléme koko wiyeteɗo Ebola nawnare ka hiɗo sikkude ustade hara ɓerɗe ɗen no laaɓi hiɗe yiiɗi Allah jikkuji ɗi no moƴƴi harayno ɗum iwali hakkude men idan jama o yo fewti Allah subhanahu wa taala nelaaɗo maaki sallllahu alayhi wa sallam ñawndire nawnuɓe mewɗon ɓen ittugol sadaka kono enen ustade sadaka ko itteten ko sadaka hawniɗo si en ittoy ɗo sadaka quartier on fof anda hiɗen ittude sadaka be hollite ɗum ka juulirde fof donc est ce que wona yingo est ce que wona ɗum haaɗi ha joni nawnare ne waali hakkude men manam mono ittude sadaka o suuɗay o surray mo o waɗanta on joni a yahanimo ka suudu makko haray miɗo wola ɗo fi sadaka idan imamu kaari oustage kaari salli kaari ceerno kaari moodi kaari musey kaari ɓeɗo fof fotta nokku gootumo ɓenno ndaara oya ɓeɗo kadi ko ñaamugol ari mana woɓɓe ɓen hersay woɓɓe ɓen haray no hersi hara a ƴettuno ɗum ƴetta kilo 2 tew ƴetta kilo 5 maaro ɗaɓɓa basalle ko jokkata ɗon ko fof sirike fimafe on fof hara ɗum ɗon so a naɓanimo na yo maapo o ɗaɓɓa kadi mbuuɗi fi ko timminira ko ñaamta a naɓanimo ko suudu makko hay gooto anda so o du'anike ma on du'a ɗo fof yiyata par ce que koko waɗira comme fi Allah koko waɗira comme fi Allah ko ndi ɗo ɓuuri mawnude wuri eɓɓidirtake eko tawata kon ko ɗum ɗa idan mana ko wonu ni warrete idan ñawdiren hayke mana raɗoren ñabbele ɗin ka meɗen ittugol sadaka laɓɓina waɗira fi Allah subahanahu wa taala wota ittu sadaka habbaɗa ɓe wi e baka ma si ɓe gayni nafaɗo ɓenne a joni woni e ga du'odire ha tojina na ɓe ɓe du'o si jaabo Allah kanko ko ya waɗu tunta ko kanko waɗiranɗa sabu mo mo waɗanɗa on du'i du'aki kono joni misali siko fure waɗanɗa sadaka est ce que o du'oto joni si tawi ɓe o du'o si jaabo est ce que ɗum ɗo jaaboton idan ma sarti ɓe mana si a okkori yimɓe ta habboyoɓe wi e barka ta habboyoɓe wi e jarama
an hay ko ɗum ka hakkille ma an ko Allah habbiɗa yo welto ko kanko o wi'e o jarnima no ariri noon ka aya ɗa inna sa'ya wa kana sa'yukum mashkura yo to hara ko Allah wi'eta jarama ko Allah wi'ete barka ɓay ko kanko yamirma ya okku kono yimɓe ɓe ndunɗon ta ɗaɓɓuɗum ɗon on gisamo feƴƴuɗon ɗon laane so darti ɓaawo seeɗa jarnugol ngol waɗunoɓe ɓen ko ɓeni la nuridu minkum jazaan wala shukura andi jarnugol no toon kono ko hombo ɓe falano o jarnuɓe ko Allah Allah kadi jarnoyiɓe o ini konde kana sa'yukum mashkura amin mi jarni ko min ɗaɓɓuɗo yo jarnu mi jarni. idan haray ustad ko waɗani haray jikku moƴƴo o ko hunde himmude nde tawata en fof ko hiɗen hatojini e muɗum si ɗum ɗon timmi kawtal soñjotako wallahi ɓe police ɓe men ɓenotako ndaare ɗate ɗe gendarme o tampi ndaare masiboji ndaare taƴot ɗate ndaare jattidiro wujjidiro waridiro ɗum ɗo fof ko hon ɗum firi ko angal jikku moƴƴo o ɗum ɗo fof ko hon ɗum firi ko angal yurmodiral ngal mana si tawi no yurmodira no ila ka ne'ugol kunɗo kayko ta si mi yii himo ɓoyli mi yiltaymo siko an yii himo ɓoyli a yiltaymo est ce que o yaltayno o wona bandiru ndu tawata taƴay ɗate darata ko hombo hawrataymo no gasa hawra toon e siɗɗo mum e yaaye mum e kawa mum e bappa mum ma bappirawo ma kawirawo siɗɗo ɓadiɗo ma woɗɗitiɗo fof mi wawi hawrude e muɗum ka idan mana kanko e hoore makko mi wawi wonde saabu wonki makko ki mana ɓe o ataki ɓe honɗum ɓe jogui est ce que ɓe jogaki pinka ka ɓe honɗum ɓe jogui o anda no wawi wonde o ataka goɗɗo fella mo kanko o lutta ɗon idan mana hara o woni saabu hoore makko ko honɗum waɗi ɗum en fof en jonnidirali juuɗe ka neɓugol en fof en jonnidirali juuɗe ka laaɓalngol siko basal woni saabu angal mawɗo angal ko ne'a woni saabu ha o hewti ɗon en yurminali miskimɓe ɓen en yurminali alyatima ɓen sen yurmino alyatima o dankiɗenmo o wonay no giɗo o wonata no bandi idan mana ustad fayda ka raɓɓinɗen ngol ɓay haray émission meɗen on o juuta moƴƴa en faala tum andintinde wondema jikku moƴƴo on ko oɗo ñawdanta en ñabbeɓe ɗinɗi fof haray noon jikku moƴƴo on no humi taw ka jonnitugol Allah haqqe makko o anda Allah jonnitamo hakke makko o rewa mo laɓɓinanamo hara ko waɗata ko fof ko saabu makko waɗirta ɗon a jonnitay mawɓen hakke maɓɓe on a habbaki yoɓe yoɓe a jonnitay kawtal ngal hakke moƴƴoɗa e maɓɓe moƴƴoɗa e kawtal moƴƴoɗa e koɗo moƴƴoɗa e kala mo fottuɗa mo seeduɗa e mo wo inna mi fottiɗo hande e bani adama on no teddi on no moƴƴi ko ha tawa ɓe yeloto nandugol e ma ɓe watta ñembinde no warrata noon ɓe warrano aray ko ɗum ɗo wonno ko yoga e ko yewɗiɗen ko o bindi ɗo haray si tawi yewtiga ko tawata battini e ɓerɗe ma men toni konngol no hamira haray eɗen tori yaafuye daroɗe waɗo wa sallllahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa sallam subhanaka allahuma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka